好，我哋繼續啦。呢條片咧會講26 boy 至到28 boy 嘅。咁26 boy 咧就係7 wood 7減 wood 28減 wood 63啦。咁7 wood 7咧我哋照抄 wood 28咧可以變成4乘7 28減翻9乘7等於63啦。咁即係7 wood 7減翻，因為2乘2等於4啦，所以我哋有個2 wood 7啦。減翻，因為3乘3等於9啦，所以我哋有個3 wood 7啦。咁咧同樣啦，我哋抽 common factor 做 wood 7啦，然之後其他嗰啲就係一啲數字啦。咁咧7減2減3咧，即係2個 wood 7啦。係啦，好，咁27 boy 咧就3 wood 18加2 wood 27減4 wood 50啦。3 wood 18加2 wood 27減4 wood 50啦。3乘2 9乘2 18啦，加翻2乘2 9乘3 27啦，減翻4乘2 25乘2啊。嗱，呢個位我拆做9乘2而唔係6乘3咧，係因為9可以再拆做3乘3，而6冇得再細拆。咁呢度係啦，9冇問題啦。咁呢個25乘2，我拆做25乘2而唔係5乘10或者其他嘅組合咧，因為25咧係5嘅二次方。好，咁我哋得出咧3乘3 wood 2啦，加翻2乘3 wood 3啦，減翻4乘5 wood 2啦，即係等於9個 wood 2啦，加翻6個 wood 3啦，減翻20個 wood 2啦。咁9減20咧就係-11。-11個 wood 2加翻6個 wood 3啦。好，咁28條咧就係4乘20加翻25乘3啦，75就變做減翻95啊45啦。除3啦，即係等於咧2 wood 4乘5啦，wood 4變成2啦，wood 20拆做4乘5啦，加翻2乘5 wood 3啦，減翻 wood 9咧可以拆成3 wood 5除3啦。好啦，咁咧呢度咧就約咗，咁就2乘2個 wood 5啦，加翻10個 wood 3啦。減翻 wood 5啦，咁即係等於4個 wood 5減 wood 5加10個 wood 3啦，即係等於3 wood 5加10 wood 3啦。